Adamanen awag ni mister mo, nga ang sakit manen ni junior mo. Kasapulan agi patulod ka, tur-tudor iyor uray na. May sanga aldaw ket nadamag mo, di met gayam nagsakit ni junior yo. At tagayam ni mister mo, at nagkalibin na at taga-disco. Di dalaan mo, di atuk mo, rigat sakripisyo, bandog puyat mo. Di akasunduan, naulpi nga amo, FFM sangsangit mo, ay di dalaan mo. Nag-text tay kaanakam, nganganim final exam, matrikula ti ka sa pulan, sikalat pang namnamaan. Nagtakel pag-problema am, kwarta manen ti ka sa pulang, mangparwarda ti pagpiansam, tay kapsat mo sadyay pagbalutan. Nagbilin amin a kakabagyam, sarabongin ka isaganan, no agtuton ti kontratam, ti amuda ado iti kwartam. Di dalaan mo, awat pa'y naurnong mo, day di nagastos mo, di mo pa'y naikaro. Ag-expire ti kontratam, kasanon ti pamilyam, di damet amo, agur-uray ti utang mo. Di dalaan mo, awat pa'y naurnong mo, day di nagastos mo, di mo pa'y naikaro. Ag-expire ti kontratam, kasanon ti pamilyam, di damet amo, agur